ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия Манучер Маҳкамов. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, рафти корҳои ободониву созандагӣ, ифтитоҳи як қатор иншооти муҳим, суҳбату мулоқот бо сокинони шаҳру ноҳияҳо ва иштирок дар тантанаҳои ҷашни ваҳдати миллӣ ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ташриф оварданд. Боздиди кории сарвари давлат аз ноҳияи Ванҷ оғоз ёфт. Меҳмони олиқадрро дар деҳаи Панҷшанбеободи ноҳия сокинон ва аҳли фарҳангу ҳунар гарму самимӣ истиқбол намуданд. Бояд гуфт ки ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ванҷ 140 иншооти таъйиноти гуногун ба нақша гирифта шуда буд. Аз ин шумора то имрӯз 90 иншоот мавриди истифода қарор гирифтааст ки дар самти муҳайё намудани ҷойҳои нави корӣ, беҳтар гардонидани вазъи кору хизматрасонӣ ва баланд бардоштани сифати зиндагии мардум нақши муҳим мегузоранд. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ванҷи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон нахуст роҳи маркази ноҳия то нуқтаи пайвастшавӣ ба шоҳрои Душанбе Кулмаро ба истифода доданд. роҳи мазкур дар доираи татбиқи ҳадафҳо барои ба талаботи байналмилалӣ мутобиқ намудани шароити хизматрасонӣ бунёд шуда аз ду хати ҳаракат иборат мебошад ва дар маҷмӯъ 16 километрро ташкил медиҳад. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд ки бунёди роҳ ба ташаккули долонҳои нақлиётӣ, рушди устувори иқтисодӣ ва боз ҳам беҳтар намудани шароити зиндагии мардум мусоидат мекунад. бунёди истгоҳҳои нақлиётӣ, гузаргоҳ барои пиёдагардон, шинонидани дарахтони ороишиву сояафкан ва сабзкорӣ зебогии роҳро таъмин намудааст. қисмҳои роҳ дар маҳалҳои аҳолнишин тибқи талабот чароғон карда шудааст ки шабонгаҳ дар баробари таъмини рӯшноию зебоӣ ҳамзамон ба осудагию бехатарии мардум мусоидат менамояд. бо супориши роҳбари давлат дар доираи ҳамин лоиҳа 3 километр роҳҳои дохилии ноҳияи Ванҷ низ навсозӣ хоҳад шуд. роҳроҳи марказии ноҳия то нуқтаи пайвастшавӣ ба шоҳрои Душанбе Кулма аҳамияти зиёди иқтисодию иҷтимоӣ дошта барои баланд бардоштани ҳаҷм ва сифати боркашонию мусофиркашонӣ замина мегузорад. иҷрои саривақтии супоришҳои роҳбари давлат имкон фароҳам овард ки бунёди роҳ дар муҳлати муайян гардида мутобиқ ба талаботи лоиҳавӣ ба анҷом расонида шавад. баъди ифтитоҳи қитъаи роҳ президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи масъулини дахлдори соҳа ва коргарону мутахассисонро ба нигоҳубини дурусти роҳ барои солиёни зиёд ба мардум хизмат расондан ҷалб намуданд. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ванҷ бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ корхонаҳои истеҳсоли калсит, коркарди мармар ва сангҳои ороишии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Мармарстонро ба истифода доданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо хатти истеҳсолӣ ва имкониятҳои корхонаи истеҳсоли калсит шинос шуда бо кормандон суҳбати самимӣ доир намуданд. иттилоъ дода шуд ки корхонаи истеҳсоли калсит имконият дорад дар як сол 40,000 тонна маҳсулот истеҳсол намояд. корхона дар асоси ашёи хоми маҳаллӣ фаъолият менамояд. он дар назди захираи бузурги санги мармари сафед ки микрокалсит аз он омода мегардад бунёд ёфтааст. тибқи озмоишҳои гузаронидашуда ин ашёи хоми маҳаллӣ сифати баланд дошта ба талаботи байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошад. дар корхона партовҳои санги мармари коркардшуда низ истифода мегардад, яъне раванди истеҳсолот дар ин ҷо бе партов ба роҳ монда шудааст ки яке аз бартариятҳои ин коргоҳ дониста мешавад. коргоҳ дорои 4 хатти истеҳсолӣ буда навъҳои гуногуни микрокалсит истеҳсол менамояд. корхона дар доираи иҷрои дастуру супоришҳои роҳбари давлат оид ба истифодаву коркарди захираҳои ғании табиии Тоҷикистон бунёд ёфтааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ ба фаъолияти корхона баҳои баланд дода барои роҳандозии содироти маҳсулоти он ба дигар кишварҳо, таъмини пурраи эҳтиёҷоти соҳаи саноати кишвар бо микрокалсит ва ба роҳ мондани содироти он дастуру тавсияҳои муфид доданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шафати корхонаи истеҳсоли калсит, коргоҳҳои коркарди мармар ва сангҳои ороиширо мавриди истифода қарор дода аз намоиши маҳсулоти ниҳоӣ дидан намуданд. бунёди корхонаҳо дар доираи нақшаи чорабиниҳо ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ сурат гирифта ба истифода додани он ба рушди соҳаи саноат мусоидат менамояд. дар ҳамин ҷо президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши маҳсулоти тайёри коргоҳҳо дидан
دیدن نمودند. در کارگاه‌های جمعیت سهامی پوشیده مرمرستون بیش از 20 نمود سنگ‌های طبیعی کارکرد شده محصولات بلندصفت استحصال می‌گردد. لوحه‌های مرمری، سنگ‌های خارای اندازه‌شان گوناگون، فواره‌ها، ستونچه‌های نقشین، پنجره‌های زینه، زیرتخته‌های تیره‌زه، ستون‌ها، ارمغان و دیگر لوازمات آرایشی از سنگ نامگوی محصولات استحصالی کارخانه‌ها را تشکیل می‌دهد که همگی با صنعت والای ملی آماده کرده شده است. سرور دولت به صفت محصولات و طرح و حقاقی آنها بهای بلند داده به مسئولین بهره زیاد نمودن اقتدار استحصالی کارگاه‌ها دستور و توصیه‌ها دادند. با امضا رسیدن سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی برای تاجیکستان اهمیت بزرگی تاریخی داشته، پیش از همه به تحکیم امنیت و ثبات زمینه گذاشت. با تاکید این نکته در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی همایش برگزار شد. گزارش در این باره. هر یک ملت و دولت در طول تاریخ روزهای تقدیرسازی دارد که سمت منبعد رشد جامعه را معین می‌کند. برای مردم تاجیکستان چنین رویدادی مهم و سرنوشت ساز سازشنامه عمومی صلح و رضایت ملی بود که روز 27 ایون سال 1997 به امضا رسید و تاجیکستان را به دوره صلح و ثبات و همدیگر فهمی وارد نمود. این رویداد بزرگ در تاریخ نوین کشور همچون روز وحدت ملی ثبت گردید. در واقع صلحی که مردم دیرباز انتظار بودند و در آرزوی آن بودند، این صلح و این وحدت ملی در سرزمین تاجیکستان تنتنه کرد و امروز جمهوری تاجیکستان با یکی از کشورهای پیشرفته و صلح پرور به حساب می رود. 27 ایون سال جاری از به امضا رسیدن سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی در جمهوری تاجیکستان رسوا 28 سال پر می شود. این 28 سال تاریخی با شرافت وحدت ملی در سمت رشد اقتصادی و اجتماعی جمهوری تاجیکستان تمام شرایط ها را فراهم آورد. با مقصد گرامی داشتی این سنه مهم تاریخی و ارجگذاری به خدمت‌های بزرگ اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در راه تحکیم صلح و وحدت ملی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی با تشبث فاکولته تاریخ و حقوق و کافدرهای تاریخ عمومی و تاریخ خلق تاجیک کنفرانسی علمی نظریوی تحت عنوان وحدت ملی بقای ملت برگزار نمود. کنفرانسی علمی نظریوی که در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان برگزار گردیده است بخشیده به روز وحدت ملی است که عالمان و نمایندگانی که حضور دارند جبهه‌های تاریخی آن دوره را ارزش بالای وحدت ملی را درک کرده ایستادند. در ادامه کنفرانسیا محققان و استادان ورزیده ساحه، پروفسوران و دوسنتان با سخنرانی‌های پرمضمون برآمد کرده پهلوهای گوناگون وحدت را از دیدگاه تاریخی، اجتماعی و سیاسی مورد تحلیل قرار داده اهمیت تاریخی و ضرورت استوار نگاه داشتن وحدت ملی را مخصوصاً تاکید کردند. خوشبختانه بعد از به امضا رسیدن سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی جمهوری تاجیکستان سطح زندگی مردم تاجیکستان بالا رفت. در جمهوری تاجیکستان بزرگترین انشاءات‌های عصر قامت افراختند. این شرافت وحدت ملی است، این شرافت سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی است، این شرافت همین درک و فهم مردم تاجیک است. واقعا هم وحدت ملی برای ملت تاجیک نه تنها سرچشمه آرامی و ثبات بلکه عامل اساسی رشد همه‌جانبه و کفیل بقای دولتداری می باشد. حفظ و ارجگذاری به این ارزش قرض فرزندی و مسئولیت هر یک شهروند خودشناس و وطن دوست است.